ke ko bakla ni mo sindo na tikin yang wasea merenindo na be buke melako may bikenda. We are now in America. It's a land of opportunity, and there's a lot of opportunity and help. Yeah, na process so lako duro machiko, and I'm still going through it. Yo babi ni binaka na ngoni binakongo ni ranyu may wasea. Mo wasea bikenda na barorong kirno nung toka ni barorong tiko. Lack of every woman counts. Orto right now we're open for any health bikenda na marama. And the baru rogoda ningo na programo baru taki. Rogoda waka samataka kataka taka and the radio bulan dua vata. Mekanti kenda vata mai. Ni bulu na katale na siama tigo mai ke na do tale na non te wase ni programo na vital nova kamada go ke tundu mai vital no tigo ni kina na matabi wakani na vi madawa mai vi usai tingani na vi ulutanga so ke to na numa ni anga bakalebu weekenda na ulutanga na vi kai so da lako do matu semania se buru da banga ni siama tigo me kina ke to kinda baki kemiani na matilaw lawango na non da programo wakamadawa o ka tokai tiko rongo waka samataka kadakadakataka ke bakau ni sana riti kumegori o kilani radio ni na riti kito kere sartinga na matilaw ni vital noa and kabi ni kuwa singalebu ni kuwa se mataka ni kuwa bingana buno ni ge o ni se mating me kina ngona dava nga ni nage ronga rati ko kina na ni to kat ko tungo kito kinda baki ke mi tugani and kabi ni kuwa ya me bakanga ke bakrao na do tiko na non de vital noa and dona masu bakatala kinan na ibanga bakayalo ya nikua and my tiko mo tikani no program dona masu president Elliot Fong kana gay muria sartikani dona ibanga bakayalo maybe president Sireli Dinabi niotio yao sana gay kirir to nongo matila la ni vital no ne kabi nikua ke bakar to rounding gay bakamada tekirto yan tunaka. Most gracious Father which art in heaven, as we come before thee at this time, at the commencement of our radio program, we are so thankful and so grateful for the opportunity that was given us to participate in the program. We are grateful, Heavenly Father, for thy love, for thy atonement in allowing us to return to thee through the process of repentance. We pray, Heavenly Father, that thou please be with us, be with those who will be enlightening us on the topic at hand, and pray for the listeners that they may also be able to be enlightened by whatever messages that will be delivered today. Heavenly Father, we ask thee to please forgive us for our shortcomings. It is our humble prayer in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Kenapa lebu tinang au binakatamo wasia bikin to me bangga bakalo au bia tangan do na talno makau mene volta makau bela tanang bulan ni chope na klaim na ko chope na kaya bagato wa na watu bule ko na teboro esa bangan to na turang me bangan to bule ko amanda na bangan boto chope bela tanang na bangan boto na kalu na klaim na kaya do wa tapi kwanta na mate musi cara mati kita na luviana na utina boleh ka ye sengani sulen romana me ba rawi ko setan o ko to mai na tikina bala tanang boleh chop na mate to pa hindi ko klavi na ni amati anda klavi nak te basan dare na mate ko apun boy yang mentangan do taruh di kendara na boy dan mati and then bela ko ten making and ngere na patubli da ko bichopi au ko to making na me non to ibanga bagalo na kay ko na pula ni chop na tapen daro ndre da me na pula ni chopi takila tu na vivo to puli na do ba singani ko na bagambuto na turangan ni na bagambuli kwa yang ngere dan kay ato be kwa imuri kake de elibwa de worbuta kitali. Amen. O via bagotianga na tikina ni dona
may wase tunga kito ito na po sa pabartangan na profita. Kung nabi awili ka na kento, may wakasalte kento tiko na kabin kuwa. Kaya kaya yado kento sinala. Kaya nito lang ang marunong timay. Kuno ko ya, yung dakaku nila iba may baka isunta kinanong dapat kang bauta, enarere. Eraw ninda bulutan enarere, enanong dapat kang kota kananong dapat kang bauta. Kaya gobyerno Lubiana muni, lai ba merah bakla na nomini pa kang bauta. Kaya baka sarang mandangawon ni stabo ni ko baka toblay musi-musi. Kaya baka namata, tiko na nomu pa kang bauta, buwana tura, buwana teman dapat kang lumalangi. Dololoma, kaya Lubiana doloma ni Yesus Kristo. Wabuli de peran tu nang tangani kena ngonilea dikian ngasi tali koya Lubiana na klo mbuli ena kene botuka ena ndoni naki kene tabu tampo erna ndu shudu mai kena bolon be bomul muntak kena bombota tere daki walti ngango orongoda ni ruwa na ngwani ya bagipa ni robosian non robo ngamboti Yesus Kristo non robo mantaru e buke ko bagada bu Yesus Kristo amata ni ngwani tukuna au kila ni lomania u Yesus Kristo paleta amate ena buku elomani reke talanga no wombula ne kroni ngwani kuna enda buke au okoya yundora rawa seme udunudunku enda buke au talanga okoya nyundrom awe metine kuna wasini bolongo na no bisa kan kuwa nyuklan na kurang na be mate dara na ato butingo na ngonan dende na COVID-19 lebu na mate tali to kentiko akakniel non dapat kambuta ni kurang ena buke kenda ena non teker ken di na ken sinso minang bolongo minta wana mate kenang bol samber mai ina yang ngonggo na tekaliani ndo na yang ubo gendrengan non bulung-bulung minda rawatan ng bulto mundo. O to buta na big akin ng wana ri Kristo. Amen. Amen. Ka. Nakapagalevo, President Sireli Dinabi, may sulitukani na nandi bangga bakayalo na program tingonongo rongota bakasa mataka kada. Ruoti ko nananda bulagin tokai na kabini kuwa o kanimara wia o bak bin nakatalkunga o ngusun reto na nunggu matabi kani ni vital no na bi madawa na bak bin naka na nondro tingoma na bisureti na kir malmalumu may na nito programo meron may bakita bitukani na madango o klani oni naririlo matar takatikumbe kasi da sarmanda o di may bulagin ko tipo na kabini kuwa na kumbe na ulutan ni vital no and kabini kuwa ya da nito ulutang tipo ke sen bika kita no bibital mo tikinango ko rumay bulangin to kay tiko kinana no bitokan na tadingo rumay may bulangin to kay tiko na kabini kuwa o Sera Saukuru, maramani Lebukana, Banombalabu, Kabakatel Ngakina, Ve Puti Tuitumbo, maramani Kambara. Nabika Lakadurumatico. Dina ninda Lakadurumatico na COVID-19, sa mayo tingo do na embaki, o timnago do na embaki, da sa babada tiko ningo ni karunya embaki, na kena sa may bitu na matile na COVID-19. Lebu na kena vital no, iya kito na numa, me visa manta pakalilay na ulutangan ni vital no tikamandani, do talaga na mati, kasa wakilay ni tete talitunga bitu ko bakaliw wakang bibitungo be kimamin na marama o yan na cancer lebu sarti ko na matanggali cancer ya nimbera ni tomani na kena bakamadal te kaya ni na ulutanga na kabini ko au na via kirirto na nugo matilaw ni vital no ke bakara nirto na bakambula talinga ni berto bakamadal te kirto yan Pinaka o ya o Elizabeth Dabupela maramani nukuni o na ilau wasutiko ilo manikoro rewa toko saratokongo na po no Alabama Na bale na tango Australia dinabi o trani loboni mayon ilaw o bat kiti ko imen lopak. Na valeu na tango Elliot Fong au mai Pokonikai mai Rambi
o wā tikutungo mai Hayward. Naka. E wambula tanga viro na maramarua. Basta tana rango sera saukuru, marama ni levu kana nomba lavu, au basi bono levu I maduata. Na bona talanga wala itigo kina, au baka itigo tingo I Sacramento. Naka. Okay. Au puti tito marama ni kambara lau au wasina mukai lau au wa tiku chukai ningoi Novato Marine, California. Okay. Pena ka walevu. Ia, nitu ulutanga tiku ni vital nongo, di kuando ngana na ulutanga yana kena vital no tiku na mati livu na cancer sena mati ka sa livu sar tiku na kena te kila livu o kila nindo rongo tu na cancer dagi bakasamta ki ranga gasi, ni tambang gasi. Sandu tentar toka na itama vitu na cancer. Ia nangonongo sa dakila saratunga ni livu weekenda inda sala ku rumah ni senga tali ningai wasi tiko na embaki na mati livu na cancer ya na nongo rai ni tobi ke mami wakalevu na marama ko ya o marama wakalevu wakabina talinga ni ro loma soli na nungu tokani ro na tedingu ruongo na nonro mai mero mai wakita bitiko na vital no ne kabuni kombala teniro la ku rumah talinga se atu virau na mati cancer au na senga ni bia waka madalo yau o sana ge kirira saranga mero sana ge waka madalo taka na vika ro la ku matiko na matangali cancer pe wakan de kilani indu itu na matabu cancer ge indu do telengana waka nana no itu nindo rungo di mangona cancer waka me esom beka resenga erdo mandua taka na vital no taka serdo mandua mandanga tukuna ni tu virti kuna cancer se tapon beka ndakame wakame matitu ni senga ni kame do vital no taki ya ko ya baka bilbina kina bikem rau na nagu tadingu na tokangu ni enrola mastoli metomi vital no ana kabini kua ona viasureti serati kumena Paka menatal no mandamai klanyo sera ko sa rongoden ya sa tubi cancer na vida sarna baksawoti ona kirong de vital no tugo na loma ni vida rua se irona baksawoti ni sa cancer free Vinaka una veva ambula taltingani virna varo rongo tiko mai. Na rono dolu tini kava kito ala ko mata vale me kito le reading abaka buni wai waya wat kerto na lubengu amani tarongo buni wai bakanga enduanga na eseng sarani menda nanungura yau au se bakila chuku mai na tulu ne ambaki ni sember me taro buni wai endo la konga mai e tokanga rukuni sudungu bakanga enduanga na tikini yango mo kai babala nge smooth tunga e bakai ye be bunua ye unusual sara ko samani torongo bunua ke wakila ndo na ka na dabe ba tikine na bunua toka kine na rukuni sudungu sara au kai bunua ye na boso tu bunua ngor senda batunga ngor to lamba eksau che so wakila tunga do yali o chinga lista le mai e ba ne robitalo ke bunua yo bunua sangai tukunu biau meu lakumandanga meu sana le check taki membaleta na cancer wa muria na basal le buni wai o tiro na madawa yo le mammogram taki o le aridi babuni wai o ti talendo na madawa sa ngir mabuni mo sala kan ya tukun bia o chi rona madawa na ge armena result ni o ngai lakoyan ya sama ngir mabuni wai sa ngoli buni wai sama tukun buni wai ni sa lorebe na cancer breast cancer ia sa lore kede ene ngungu bakata kire no gusui na vida na mbaki ni kiro sambar me vital no kemeno ndo mosi na sui bakando baklasa na mosi ni suingu ko ngone au samani taro tuwe buni wai daba medaka samani ka buni wai sana osana aggressive chemo saranga
Beleta ni sa stage 3 ni sa tarakede na yangumu kede sa tarakede na sa zurba na numusui kito sa na aggressive kimo na mother wa ruamengo kito sa bukteki como sa le aggressive kimo au se ang sarikila na dama aggressive kimo au se ang nikila na dama na kimo au sange la como sange me vareda ai wakanga vio indona ka waka buniwai mele da ka biau na ngono sa la kanikina sange le daka na aggressive kimo o te vana singa sange tatara na weni mat ni kimo o yandra na mataka ya tolu sa bakanga usingi wakila indona ka sa bakatanga usingi wakana au kanyana kakana sa baka usingi kila na kena taste na kena kana o wabin vinaka ni ninda tiko na ndona bonua and ngarabi kina baka bunuwai and lako and bira era rani buke kenda samani lako chiko na kimo sa vida na cycle da kaba au ofsaranga mai ono na bula slebio na bono daka tiki na baka matintu me lako mai mo da kaba nongu kimo monge lorai monge listalani daka au mani lako mo da kaba na kimo au mani Goti na kimo sa mai vading tal vale na bula sange radio talo bunuai sange kako sa bonga bakalelai na kuni swimu na bunuai akitona ga triga taka ya saranga ne coach chini kimo ngai dakaba o babin binaka vamimi no babin na chwana kalo ni batarachu na kamenda la kuzuruma endona ka e bakabuli de osara kinna kalo bela meu humble especially na nungu matabu vale. Oia o wakaundo kucho da kitunga ni oia o robata ni tolak meki mate na main applicant iketondo bimba bitinani oia na main applicant o wakamu bosu tu na matabu vale ngo au singde berongoda na da berto betu kun belbem sangi wakabuli de na kalo meu reda nungu matabu vale na tobi matengo o to saranga na lubengo erto buki o kina au babina talanga na masu e dhambutu membaleti kana na tueke na bonongo Amerika na masu mai biti na masu eke koya ko wako ko tike chiko o tikina no kimo lefse tal daka au tale mai beleta sa tukuno buniwai kila iku sana stelenga bete keto singuna kata me iku sale daka o chindone baki sali ustal me begi iku sana sel samani usele mani sele mani to rotale na pula uchwe vale o vadingo babinaka maina baki saote na bula machi me baki saote bakira ni basata baki saote me na bula machi na bakingo sa tolu kina na baki na nongo cancer free ngo salak chingale zula ngono chingano ni mate wakabulirio chiko mukania na kakana mbula na vika tukono be obuni wa me usamuria wakambimi ni ndala ko buzurumu chingona ko bungo tukono mama obuni wa kuni lako na songo kuni lako na vekenda na kaivite kuni au sa wakabulirio chiko ngo ortolibengo ni uzuru ngambe na katubele smida kada ke on the train mai se bon botaka mai sa artulaga na spray na la spray ana vina kata chiko menda tiko mbula kina eu kala ni levo weekend rere na la ko balimbula levo sana weekend rere chiko na la ko balimbula senga e singdona ka ene ko me weekend menda la ko ene me lori weekend na mate ni bonongo e ko tiki vale na mbula ni tamata na nongo re mandanga yao e ko tiki kena America na mbula ni tamata kena health issues kongone sa me machingo sa mbaki tolu no cancer free sa lori tingo ba after 3 months so quarterly after 3 months ondogele lo rebi funwai ke kauni wa mo zula se au klando klavina ko buni wa ndo talendende betu ndo kanya sana junk food kongone au sando tobla se chigmo sala ko termina soda na vika ke vaya me rani nda mure chinga ne vakasala vakambimbi menda rani tiko mbula kina
Kanda wa muria sona ka menda rani wa ungeti kenda chicken menda chicken bulambula kina. Ya una na itala no be me wasebi kenda au kere chico na ngona ngani no mu check ni lelo rai ni kela solebu na ubamboti ni solebu ya tuna be buke. Be ngoni sala ni matintungo Amerika be buke kenda menda la kanda lelo rai mera rani soma o ire so tale era rani buke kenda. Yang na wakaroke na talanoa au mea wasebi kenda na sini kua. Vinaka malevu. Sera sukuru ya mai talno tigani na nodo programa rongoda vakasamtaka taka. Tiga talanga watiki kenda na kavini ko puti titumbo ela kuturuma talitinga na vika patanga e mai wasebi ko vikendo sera sa cancer free. Sa tolo na mbakin go ya puti talno monte vikenda na kavini ko. Okay, oyau teman tebe ambula talwi kim ni na barong tingo may na singa binak ni kwa wab na katalanga kim do na una kim do na numundo program for giving us the platform make it me ba madala ta sona ka anda sang nindo tala no ta kabalebu beau na kaula kudurumango dana matay ni dendreo la kuduruma awaba kau mandu ataka given ni levo na nungu, I have a lot of friends. Giba kau manduata kamu warta ka that ausa chungan do na stage ni to mate bakatokai chana cancer. Kena karua au bakau rere bakataraya undo na rere me warta ka ni balata na cancer da sang ni kila sen but ni relako tu va stage da gay sen ni kila sen stage da ba era ni kotani kina non dambula ko ya ba kaware ki na urer mandanga na barta ka bertona verona lubengo nungu matabu bali ya nungu melako duro manaken sa o bakila nga may nasudungu ni bengo na kede undo undur kina matani dangi ndo mosi bakando na butu ndo tarama na sudunga sa na matao. Ya na bengo na kede unduri kina matani dangi sendo na ekon me bana eu mai asando bakilach ko na butu ya do chinga ondo I ignore it o nga so chini baka I brush it off like to me it wasn't so important o sangay ado nango na mondo lak na massage pala o sangay do les cuma do baklach sa tegu butu na sudunga sa na matao geola ko le mammogram nembak sawoti na bulo January au le sumair to singi tukunan do na casa bulo March sarto ngirtalani me ole biopsy gele sumana biopsy au sa on stage 3 breast cancer and it was going into my lymph nodes. So, oyau dona kandendre given the fact ni omi chikondo chiko jini ni rachiko na wekangu ya artonungu matubo vale close sibling era singi chiko batikiao. So ndo mandangana kandendre lewia meu mobako kote kiao that I'm gonna face this alone. Kena karua au bakila ni may tuyanin do na puno atani au sangay bena niya kana medical na fees ya do na ka unge mela kuduru mabena process ngo kendo chikon do na lomani rukuni wengarabi baka matentungo Amerika san do na kana non rabe buke nindala kuduru mana medical bekenda na maramo sangale bulida kina i Santa Rosa ina Marine area Petaluma na health centers kenda rani laku kina na marama menda full check menda medically. There's every woman count center. There's a community health center. Era chukui Santa Rosa, Marine, Petaluma, Sonoma Avenue, Santa Rosa Avenue. And there ni drive up seranga kenda na maraman do na singa nda kota seranga nda ID nda kereberto me cross check. Thara cross check. Verto yana nonda that's our right. As we are here as a ninda may chiko i Amerika. Ana on the right okay and the mendalako medically. So we can na marama every woman counts and do a health center. We book is nga weekend. Already na non to process ta kia ni sali lesumay na mammogram na biopsy. Totolo na non rabe buke mera
coach kenda from one stage to another stage na way buke. So nungon nanda bakai whole tiki kenda na kau tuki na buno enda tuki nanda rere na seode na soma nanda medical da kuni rere menda lako yani tu na way buke. Au lako yani o redo nanda way buke na nasi lay through na kani breast cancer, cervical cancer program, through chiko na county, lay through na center sa Sonoma County. Balata nindo no makatuna COVID, ortonge namatan tu sangay sulia free to na insurance vacant going through medical. Even till today, solid ko nangalala. Free medication under covered California. Either it's under medical or under Medicaid. Erto sulia sertungan ngunung ko ngalala vacant kaya baka endo na to vimate terekenda na matentu is ready me engara vacant mai. So if you go in now and apply for it, na bay program kaya the room, they will take you through it. Kaya baka man nga do na tikin niya ngome mo si kuni rere lako. O yung do na kali batarayo na rere. Balatan yung sabak samta ko ebe na soma. Se mo sale sutale mo lako tali bichi mong galing karabi ngay bichi. Yo babi ni banaka na kalo ni tu na bengo ni sale muria may nakalo menda lako duruma menda rani turma na bay buke. Au totolo nga nung gudurumay na biopsy sa totolo na nung rito baka may nakabad California under medical sala ko may nanunggu ID o sala ko sa nga ni chemo. So I went through 2 labs of chemo. Ocha sangay last year November I went through breast surgery. Orto sangay may remove ta na breast surgery veyaw which was 19 centimeter big. And it was already under my lymph nodes. So they removed 28 lymph nodes, 27 was cancerous. Verto orto kurambuy chiko ni I was singing bakiwasa ng hulu, and one of the young patients at this age going through this. Yeah, baka binabinakawa na kalo ni kalongo ebe baka raw takitu. Au sange duru makeda may na process ya, menong gumendambi chiko na singa ni kwa. Babi ni banaka na lebo ni mas o kila istorando o ratu era mas lakir to na luway biti loma ni bunongo Amerika may biti irna longa talanggas irnangas ni lotu irnando mas na bay nanon rebe matasinga babi ni banaka na nomni be na num to na mas erani ke mami bak bulay to kino ke mami na loma ni buno binakongo. So right now sa 8 mananong surgery, 1 month recovery. O sala kuduru mutal chingona nunggu 3rd labs of chemo. So mingay bula mingo mo sange under na breast construction. Isang ni karaw-rawa, I have my ups and downs. So nasingaw, I cry, sometimes I feel alone. But babi ni banaka ni I have friends, I have people who are there. Erabina numitu. So weekend and kuni mandu ataka. Kiko bakla ni mo sindo na tikin yang wasya merenindua na bay buke. Melako may bikenda. We are now in America. It's a land of opportunity. And there's a lot of opportunity and help. Yeah, na process o lako duro machiko and I'm still going through it. Yo babi ni binaka na ngoni binakongo ni ranyo may wasya. Mo wasya bikenda na barorong kirnom nung tokan ni barorong tiko. Lako na every woman counts. Orto right now they open for any health bikenda na marama. And ngono binakongo ya na nunggu what I'm going through o be waseki na bikem ni nambong binakanikuwa. Eu raman tanganika ni cuma minari di kum royani sayang sarang ni cuma bakam kita ni rotu bikin say betul tu kan baka nana nubyak nga na tubikan dan bubikan ya kaya kaya 21 bikan sa baka mentasar baka nana takarau takatu si the retail lelo takatu nakian ni rirayin doa o yo betal no tak mentanga ni rosa taki putih au siang serangan ni tanra ni itu mati tipo belatan na singa kiro rosa taki na endo tadi na rara membeka si endo tadi na membeka waksam tak na kena bakabit na energy just that energy is so positive boya au siang wakam tu kena ni tanra ni tobi mati tiko. Ya, saya kira geli manili laku ni tobi talno na manili ada ni na tobi mati beleta na ni tobi talno ta na life insurance Saya gitu kuno ko.
To ya oke baka ngai dak na medical check ya usa sengan di rauni usa sindo bia kawai kina ya iki asar nga sa baka mi unge dak mi kina usa ge ta roya ya tu mate da ko esa ge kun me ko ni kensa tiko oke la ni nando batiko ya da na redi ko da sa va do ni bakambauta ni kensa tiko indo na kambi bi mantanga na nomu i tobo ni rai na nomu baka na nanu tiko na bisinga o laku duru matiko kina na cancer se o laku duru matiko na mate da bangai me na no muito va kini va kasama e va kai ko sana rere tiko sana nui ngao tu o sana va me o rere sana rau se to tol nga na kena na teri kanda mai na rebu ni mate da bangai tu vikenda tiko yo ona via sureti president dina vitalanga ke bakairo ni na bakmadal tango esenga ni to bikensa ya okila nindua na ngone lewa bola ka sare na no matu vale la kuduru matal tinga na no matingo na kensa yango o biro ngata nga okila me debi wasitaka na kai na la kuduru matiko ndo na matu vale ke bakai sandu etu bikensa tiko na bikando la kuduru matiko president dinabi. Na valeu. Bina biro na maramaya dona ka ni tuno meya na yambaki. Kuna maramaya yambaki basa ngabu ndo tervira uchi madal tali lim sembun be kona len kuno balawia. Yo kuna na maramaya chingo bikitu ko singa begitu solu ka ba. Kwa madal tatu mena maramaya kuno balawia ni kaya tungo kaya kuniki ni lebu na kaya. Ko bunga wana COVID erto positif. Isso. Erto positif ke de orto kadan ko mate warto le na dona song marto lagi meto virtu na kango. Apunin to virtu na matia usa le test lagi no ya u test we negative. Kambe kan nakenda te bawa walang do cuma ke walang it's not detected. Kumbe ngai ka bia u sin detected. Kaya bumay kaya na sanggay to bumay na cancer ba. Kay na cancer juwa na cancer ni ngone sa lay sel bisrang na to ni ngone. Alay nangongo nabog kito na nurto robisi ko may orto na naweka na may yuta to may school ko kito chige nambong. Karena ko baka ni warta siguro na maram na musmos na tatagay bula. Sa sasanga me pinaka istala tu chungo ko na kimo kimo ibe bula yo rede chungo ngone te bu mekene aku sando balom sai binanga ni lele mana mo pinro tuma lele ngere na ka parto tumoro na marame kongo kebe sertunga sa sira sa ni laura na ngone se tigi buti gina ya do usare di ko sabi so sando singa sa tu sertike sa alak mai Kone wabi na tibira mura mura seti kuna na kango rata kana bunua ya nalinga ni curanga na bunua na nasi bertemu teklati wirna na bibu na kasa sulit mana curanga dengan ko weekend na ndakunin do ko telebia masu ko tekena masu ya sai kuringa sai kuringa ni ka yore ni yang sarawele na masu na kita undan untuk madu kata singa walingan masu lagi ko masu lagi awirna kena tu California ko barta timora marama fishing na mosligir tu bertana mating wa sina mati tu indona kanine batana inso ko barta timora na marama ni ko ni ada kata kecil bikitu we ya sali tahu na insua sali kalau kondo na insua kota tikinongon ko Bapa ni nakatuntun mo mana may biram dengan na itoke itu ye. Kaya berta tu mana mana beta na ilabwe na vingkara ko se mate da lihat seram na so na sistema aron solve ko na lapos. Mesti de. No tulungan ka yo sa sinta ka tu se singa. Ichi ko na kenalon se ele pun betente sen klatu betaken tratu ngai kata kata dan lagu birna pakai desles perkara mereka rate pasti kiken ramai oi kata kata kecil siang coba sindra nak pikir telmain gitu orang kita kena ilah pun orang melakukan itu na sistem
Sini bila keluar tu saya pakai tempat siang ay. Bila apenas minggu bil take juga mana COVID. Iya. Berarti ni nakanda gereda ni kay lele sar nanonda lele nanonda namati tu weekend ay. Bil take nga ba namati ko sa labo. Sementara itu weekend saya itu Salah mataka da buke. Iya. Bunga sih palilay doon tim sa anggir sa ngabiang boso. At nung boss tunga ni bali. Manang sa angay binakin sa angay lang talamay kala. Okay tu When the people get on the net, I was around my federal and the people get isa ko bitu rakamban. Kaya war so miko Ichi ko tali orto na dil tangata pero tu sin so mi chukin na pagkadak ni kla Ni doon mertu sumiko. merto so ichi ko si pabata tumoro na marama ichi ko system kata nga enda ini kla ambet sini world ticket na vale mo bitir kana sala de yana mo ito ni siya sambu binasar tumay sa Santa Maria sunga vale bue. Isa no nambur sa itu pesa cancer singa kitu kana kari. Ana kasi to na to sa may kana kari to asar. So proving no nambula. Ken lebunga. Vinaka, doon ito kurang vinaka ya. Next and forward ki Elizabeth pela dona kadro via você? Ya una do via você ngai. Patengko na nonta culture. Hindi sa datong ko America da ko tatiko ba kikenda non ta culture ele kana rere le una ngono we in denial kelas andare tan pa kan dona kay abnormal ocha kala abnormal mabali ngombe kana kango ocha when we get used to it they accept taka Iyo kakalunga ta rono maramongo ni even though they stage 3 in the United States so the need to go to the hospital be ramanang da chiko maibiti is more there's the importance for them. Don't nakalinga mango merredo. Kenda don't nakalinga mango. This is too small. Maybe in the one little medicine I keep by the house will do. Imagine ke stage 3 go my VT. I don't know how it would play out. Nangani 3K sambo advanced to kan one go. So either we deny because we deny. But we think we're too young. Go na lesson bi kim na turang on prostate cancer. Other kind of cancers. So now we think, we still too young. There go in the 60s, 70s of get it. But it can happen to anybody. Right. Don't downplay ta nakakita bango So whenever you feel anything abnormal in your body, Go. Iya. Kami pininda sa tunggo na puno lebo Amerika. Sa siya na ulo hali. do you guys do preventive? Or siya orang nga nang ngaratong mater lap kinay. There's preventive measure, only check up to nga. Iya. Never know. Don't wait until something happens, Iya. Lebo weekend warak sa to ni dona tubi mati. Nabubu man na bangko. Siya ang nabubu nga siya flu nga nangonang kay Chico ngada siang ni kutu balimbula nangono menda ke kutu ni kini balimbula sa pneumonia sa kalibu kongone abe yo mandanga oyo na no muchinga indonga na growth nga extra tissues ya zaba nangono batara toringo chikini ko ba kila bango ya talte bibuni wa I think 3 years ago 3 years ago it's been there, or when I was young, I'm not really, but it just come and goes. As when you are catching, no, you will biopsy, another search, you will go. Manika, okay, sana mamuri ko buniway. Kasi nga somebody sayang ngo batungan go, sayang sa Manila ka sangay. Tukuni may you are over stage 3 and you're going to early stage 4. That's at the rake the loma ni numusui, and we are going to do aggressive. Na aggressive chemo sarangaya. Kaya baka buni me baka na chemo ba mateke na cells Yo iyo. Babe ni sala ko na may bale sa mi chubal sa teke bu me na kena effects. Baka manduan yerto lubien ko to mo semon Berto tan ke berto tan ke sabango okay.
Fangan me dongan ku cousin bela ko me beach me bukia nyo te tua kango daka ngani ku tume Pennsylvania me dongan kango me buka sa ka lubiong senga nango sa ilabo tal kito nanga rabiko la ko ngai bulio le bulio kanga se sa kuitsa me daka sa me bingarabi sora e pa pedaba Me saki sa pa kivida na ngona except matemikine. Senge graduate men pakabe form 6 Senge ochtra men na high school senge via bangara daka seda senge teku budala chunda bona satu kono ko senga sana kuital bet mumo ingara biksa ingara bisana ko yo sa ba bin na sono ngono do manda te senga rin daka banga ando ka ko senga eu na daka baka kero sando eu sando bombi te tu ba muri but tongona nanda o kendra kiwi te ba chene do songo te sona ka kandana numatu menembata no de tobo na ve kanda waka samataka tu menda mariki ne senga ireke e tandola sortu ana nandare ko ngona ni ndana katarike me positive tu ana nandare menda kunir iyo nanda wakasam kunda kunir rechinga lele ni gongongo oyo manda leklek sa nugurai oyo sa moslang tu nga turang mo reda nga na coach silu bang me graduate and you can take me wasata nugu masu but na kake nga viso tak na kloni banga tekir tu lebe mertu tu nubi au siang iko masu like that you will see another 2 generation that's your grandchildren so that was a really positive thing what kira nga na kander ni support we are clan andambula e bisa na kakana ndakani it has to change o babin na chika sa wala nga nito lubingo kangu na maso ira bali lotu ko ngone ba ku ko te ki kende tiko na be kinda ba ka dor chiko menda open chiko na Irlanda menda alo na chiko menda la ko ni nda bangara na be buke beta na be buke na sila me be kende kana menda na bang sangra na be buke na buke kenda iya una ko mama dala chiko ko ya Serra na humility au bakasama takasar na ngone boki na kitengu sali kali bango watchingu oi kumolo kana emergency ko bango ngo sini bilu ba emergency ngo a covid tamat sabol kana mati au sini biala kami liba sus takana paling bulong ngo sini emergency ya sabia kale umai o cha sabia au sabia kata kami force kami lo mai tumba me wara ka chiko na o ngara chiko na ko ke kona kabula me au tamai parai da chiko pacha senran lo mai tumba o cha sale emosi sale singan dua singan ruh singan tolos boyo sale ridi o cha takamangan gua pun mon salat mata ini ka to no why didn't you go to emergency I thought it was a boil because I always have a lot of boils when I was small Did you try and force it? Yeah, I was looking for the white thing. You know that's the fat of your stomach? Oh, I'm sorry. I thought it was my boil. So now we are like, we are prideful. The previous experience, we apply taka. So be humble. Kaya sa coach ko sa rimani bola. Kim dumay ala pa man baka na kando biya wasya mai. Vinaka. Mute chico. Still mute. Yeah, Gary. Can you hear me? Yeah. Ndona ka nungu au reida ni weekend ni tauke e dau tiko weekend na ya lo rere. Yena? Nda dau rere na la koi bal nimbula. Batin do Telangana ndara nda dau rere wakatiko kenda na isau. Yena. Iya. Kaya kami nda pakasa matakan ni ini kabimbi na nonton pula da sa ko ni ba da ko ni rere ba kana kena isau da la ko mandanga baletan ikia da na garen kilaki ni ko tale na be ibuke rani rabu ke kenda kina iya Endo dina na karo ko mama ya baletan do lebu na digital no manda eu santo tiko kina que kasaya do tiko no tubi mati na matenga ni kando tuko ni maya saru iso lebu
La, sarusul ya, bindo lak menunggu bakasama, wi. Sarusul ya moli baksangran bula, moli lunar bunuai, yo kila bakair sakawai takadaki uira, na non radaka tiko me bakapipi me baku tiko ibitini lavo. Versa radaka tiko me rangara tikin nawe kandra, sarsema nanga ikaw itak chuna non bula bakatikir sarusul ya busaranga ya. Ya, ini don tinu nakaba koloma. Da sa baka nuni na rani do ngona sa rani bisa na matagali baka sambay ay. Do na singa tu abi mo kinay do na ka o siabi kiraw na siya. O binakatala nga mo siabi ra siya matiko meneka bnikwa. Ngo maleta na nakait ko no budiwaye kila na yalo na kebakan mo maraw tiko ke nandun baka na baka dindi ke baka doring ke kuni kina ni lebu na marama se na bunun beka sa lebu na marama de bikian sa tibikin baleta na bika dalam kuduru mitiko ram beka ni wasia maya kerkere Okay, na vital no kichuke nungu surgeon ge indona ka kuno ko nungu tabatarong be ko e buka kumanda me bada na cancer tangi tukuna ba madala takachiko ko scientifically sarto reva e lebu weekend na to we cancer na yalonda saranga e babu na abnormal ni cells. The sadness that we go through, the weekend the lebunangon and the sutaba ng bulan rendre and again do ngaluba katu and the sing event it out menda wasya may tumba ele babu na tu na nonda na yalonda bakay le so rarawa ele babu na abnormal cells within your body. Pana cells na doon meron tumbo may babi na kasarlay abnormal balet saranga na yalon ta saranga ilong. Na nona sawa sech como ko na tikina ange ka ko lebu berto America ke lebu era cancer to at a very young age talanga lebu saranga era single mothers what they can going through divorce osage vaksam ta ko what can so era la ko duruma na andre ge ka ko it has built within them. And it has caused the cells mera abnormal mind. Could it be stress? Yes, it's stress to the highest level. Okay, taka na stress nga ko le babu na tu na nanda cell mele abnormal sara singi tumbu mai normally sara abnormal which has led to cancer. So okay, taka weekend wamimbio kenda na lako mainda mai daka tunda ngebe bo kichiko evichi esa lebu mandangana stress ndala kuduru machka we're going through so much here and then the demand from home is so high and we have to meet both ends. Right. The sangama yeah. Iyo. So weekend mandangana tuike sa sing so maramandangana the health insurance nanda sangaching mandanga me bako chinga na labu evichi. Iya. In reality, that's reality based. Sanda ngole namin there's so much on the health insurance every month. Na sound the tour too, and we completely ignore that. And then because there's a lot of sadness, there's a lot of anger inside us. Okay, pag samtang na natungod ko may na surgeon niya, dangay based takatale ba na bosa ni Kalo, gakachwang na bos ni Kalo, that life begins from your heart. If you want good life, guard your heart well. Gele mo nandararawa, okay anda na may duruma tuike so nongona, and the tundondo tunga kirnon bumbu. We work so hard. Lebo na and the tundondo tundangela ko duruma tu lebo na stress by your own self. And we don't share it. So bimbi na yalon da mendo binakatu. Mendado engage so nongon do weekend na me as cancer going through it right now. We can have a big circle of friends. Gengon na do rongo kinain do to bimati don rendre mendado la ko mendali just say hi. You don't have to buy something. Just pick up a phone and say hello. Those are things that help give them another strength. It strengthens them. So nongon da rongo da nindo to bimati. Lebu nangon and the singila and the singile Santa Rongo the Chico, but you don't go and check on them. But you are very good friends. And so nangon and the game talent we totally ignore it. But a simple phone call would give that person hope.
Just a hello. For her to wake up in the morning after chemo the next day, just to hear your voice gives her another sense of hope that yes, she's got people supporting her. Wambimbi weekend na kay witin da dorongo da libro to bi ma. Sanda gitu wara to nga beda kana so mati da game bas ke chukaya. Yeah. So they late agi ba chuko kena family. Lebu ngon darongo da chukana to bi mati da senga nilako. A phone call will do. Just to give them another hope for another day. Yeah, na nunggu experience, nunggu laku dulu mana cancer. Just a phone call or just a hello. Say drop by mantanga. Singi, you don't have to take anything. Mole revi kwa mantanga. Gives them another hope for them. Dagebak samta kan di marauch ko na elonda. Bulan-bulan tunga okenda. Ningone vaki na elonda. Esa ko talaga may nambada and everything. So life really does begin from your heart when you have a good heart. So some people are very introverts, eh? They keep to themselves, eh? Yes. When you keep to yourself, you don't open up, and you as someone going through that will suffer more. Yes. Like you open up so that people can understand you, and then help and come in. Then you can. A lot of people there, because of embarrassment back, they keep to it. They keep to themselves. They don't want to share. So it's good. I think it's embarrassment. I think it's embarrassment, or maybe sometimes we have so much pride within us that we don't want to share it. But always have a good relationship with everyone. But because sometimes our friends want to reach out, but because we're so closed up with our prideness, they can never reach us. Right, exactly. Dina tudo ko yo sa kabimbitin me mendalo na kachiko ba kasama taksar ndo ngonea don maram role ro na maram ro vital no tiko mani toksar to non ro malin non ro vital no sa ro gevi ndre ba ke ba kami bi wali te tiko nea yo se ke la tiko na cancer la ko ngame no bubu ke ba kai to na le do bubu to be cancer ya oke lah kita puli kita ngaya na nonda bulu kenaka itu bunga mai na yalo que kami sabe na ketik na yalo doni você falar laughter is the best medicine Kina menda tu maro kita bisingan dan revi kita bisinga sampai dapat kali tu ngeke itu vital noa Indo talangan kau na via baka bibita tukani via baka nanu mikim ni tukani kina na sema tiko mai vinga na broni sema tiko mikina weekend tu matanga na marama dono menda sala ko tiko na li lorai na mammogram pap smear bimbi ruo na kango utia sandangai sanga menda lako na vi ono na vula na li lorai full physical check-up full physical check-up wakatanga kina vikim ni na turanga lewu saran turangan darongoda ni sa tubiriti kung na prostate cancer. Kung and the senganin the dorongoda tu baka lewu iliu yan nango dito vital no tiko bat kiraw na biwatini na benudi na nirotu kuno raw lewu saran na turanga ersa rong ben garabiti ko birang ko na way pa kubiti membalati ko na prostate cancer koya sa oronika kina ni sasyang na ulumbale sa tunungoni sala kia de saranga wakayango merani na da bakabinang taktikin da bula da tatango magitiko kina ka merani da bula tiko for 2 generations me bakarto atu ko na luiser right 2 more generations and nonda tubo tiko na bisinga ya sampai dapat tiko kiana nito vital no be baka bini bina ka baka liu sar be round nito bulang into kai na sing likua o serla sukuru ka baka tala kina be puti titumbo deno do tale na singa to ngeme ito mana tale tiko na vital nongo baka bibi na be kanro la ka duro mati kon da sang tuni kilan na nondo bisinga ni mataka kita sampai tatau tali tungai ke President Sireli Dinavi, President Elliot Fong, Elizabeth Pella, una buninda kuango, no buninda no bengarabi, rongoda, bakasa mataka kata na radio bulando bata, medava na ngauna dana gebi rongodin domo tali tigo kina marro tigo nambula, di teba ka vengo takumanda.
Ni voro tiga kina program baru taki. Rogoza Wakasamataka kan taka. En Radio Bulan Dua Vata. Met County Kenda Vatamai.